Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kiron chule tuni kho thapul ni sim som ni lani sang ni le som ni langa den jong thuso chum chum ho ko ki time sa kun phun do na an nei ki taw hiti tangkul naga long ho akun thu phun ki mon asai na chun siroi lili festival sunga koiman hichikin guna chiding ho lamhla na National Highway 202 suboi lodin thusu ahin neon asai nawa chun festival sunga free ta lamhla ahi theina dingle chamdela kingun achi hla da din tipna ahin neon chule koi hile kinguna lamhla le ho suboi om kha le hichu kimuda na le lunghan na kiladinga hi hitabong na to nei ho chu ipi iti jong le ki he thim na ahi lo le ngaidam ki chan do dinga hi ati chule asai bena wachun stakeholder zo sin gel khona aneyova kingun hi thilso de lo le ki su boina umlova achi hla na din mi pi ho jong timna aneun chule chamdela hin khom na lungthim nei chi din tnla kun thusu ki muchun asai na hi alangkhanen achi sani khuwa thilso to akisein delhi a MEILHEI kiloi khopna delhi meitei coordinating committee MSAD MAIYON le UNIKAS hochun Press Club of India mona thusu anabolun achi sani khuwa security force on state basa kun manipur min la do ding atiu chu henasa sa state identity in sherborn a hitin nasata in team mocha na thupun ahin neun chule government in manipula thusu mi ho chamdela na to theina le ven bit na piu hantin nge na anabolu na hi DMCC convener Dr. Siram Roses in asaina chun hiji thilsu hi henasa sa kinoi sina na to hi ati asai ben achun Indian force hon agam sungmi ho ven bit ta sangin koki thingnoi ho lunghol na to aneun manipur ki pum khat na to su boinan pan alaw vi tin ngo na anasim khumona hi chule DMCC member Nilchandran asaina chu hitabong na to thilsu in avet sa chu manipur hi India me ma kun kinoi mang tabanga hi hichi hi sa khulam le nam ka ki dei chum na hi ati hitol hon chun Central Forces hon Manipur integrity aven bi zolo deule kinung le taw hen Indian government in koki thingnoi ho atosaro la do hita hen Manipur sunga mizo sile thusu mi holding in free movement hen chule central government in suspension of operation minin koki thingnoi ho to sot na le ven bit nanga ta hen tin nge na jong an nei kirun koi pa ham khanin ka hi na ajong ei kingo ka hi lo na jong ei kingo ati dan hele tu chung thilso jong hi hena sa hello bonga na to bol hol lung hol na koki te chunga ki chu hidan hele akilomin talan le paw mo chunga a him ding atami ki ti hi koki te chunga alhun lai ta ti ding da na hi alangkhan in amuko le anungzui kiloi khom na phebe thilso chunga lunglei lo vet sa nan ki phin na an neon governor akun ti korna nei ho chunga got na pi han chule top officer security advisor ho panla dan jong thudo anabolun thu nei hon itilam dora don but na ahin pi diu akinga ajingi tin thu su chun asei na hi alangkhan in numei kiloi khom na lam kai ti hei sujata in thilso chungchang asei na chun security advisor pan chuji thilhu na chu state sunga thu nei vai hom chief secretary additional DGP ho jauna collective decision akun governor pa head pi na noya anagi chila apia hi tin asein hitol hon chun state sunga lamkai hon asung langa ki vai hop na mala ana anei dano hi ginmo umta hi ati hitol hon chun state government akun member ni jauna inquiry committee sim do ahin amani hin thilsu khul na anei honding ni som langa ka amu do lon thu ho pe lu na anei hon din jong thu su chun asein chule hechi thilsu chungchang government in hilchi na le apan la adano phun do na ahin nei diu win jong thu su chun asei ben hi lam ko hopi sung mun chum chuma jani chun mitom ngai phabe min banner lin ta anata ada ovin hechi chun district administration le state government na saten anatong khai akiti na hi hechi banner chu mini secretary tuibong mai le tuibong traffic point koma hoarding chunga anake ta hi banner a chu mail ho to cheng khom thei ki dia na ki gel le ngol na za chum be khat nei na hi if you believe you can coexist with Meiteis you are very special kind of stupidity anaki ji na hi Thulut ki mudana hichilim a viral to lhana state government in agel khoma ma jingin
apet pedin governor akun la la din thupi peji akiti nahi hito kilhona nila khujin kun chun district police le central force ki thu hon banner ki ta ho chu analoi hlatawi nahi police le central force on to hin mi pi asulung na le iti dana igam sunga idei de banner ki ta thailo hamtin mi tamte in do na anabolu vinahi hiji banner hin mi pi lungthim a hin su tho kina mail ho to cheng khom ki thailo ding i hi dano avat sa hi tin avai sei amo pola azaw kharina sei nahi gelo thei khat chu tu masanga mini secretary tuibung maiza siroi lili golnup ding to kiseya banner lin ta anakita ahin hichumi pin apuna hlei nahi chom kha join mer hello phevin anabot lawin jani chun aki sei banner chu anabi khum vinahi achi sani khwa DIPR complex directorate akuna ke pando MEILHEI THUSOH mi ho yangang popi gota bi area anagi khamtangu deilo vat sanain kokomin da kar somdi le git sung shutdown ako vinahi hiji kyang bor nahi state identity khat kinui sina ahi tin kokomi convener khuraizam athobain asezinahi hito kilhona kokomin manipur chief secretary advisor DGP le chief secretary ho akin theilam pena ahaina diovin nge na anezavin chule governor mi pi anga ngeidam athum diovin nge na anezavinahi hethei khat chu achi sa meini sim somni achu DIPR in a sponsor manipur state basa kalsong ahiwin hinla yangang popi gwalta bi area security force ot akhamovin bas mailanga manipur ki ji thu chengjong asumangovinahi THILSOH to ke sejin jani chun manipur government in member ni jauna inquiry committee kha ana sim do vinahi hiji committee chun commissioner home N Ashok Kumar le secretary TH Kiran Kumar Singh teni azaul hani nahi head dikhat chu committee hin nisom langa sunga report apelu ding ti hi achi sani kho mei nisim somni THILSOH to kiseja kiphinna anne MEILHEI THUSOH mi hon tuni khwa ki patna to apat ki diwa hitai hethei khat chu MEILHEI THUSOH mi hon achi sani kho siroi lili gulduma THUSOH LAHKHOM dia achi nawa ato naw gari manipur state transport basa manipur ki jizia center force on maban anasu jomsa theilo ahin hechilung leilo na achi sani khwa ki pat MEILHEI THUSOH mi ho or manipur working journalist union AMWJU makai nanoiza ki phinna anayuwa janhya jong THUSOH anasu do lowahi manipur governor Ajay Kumar Balain THUSOH mi ho assurance apizia ki phinna hi avo haiwa na to nahi asu jom kit go danovin akise jinahi THUSOH mi ho na to apat kit go tawangovin manipur state government THUSOH le her sa na josi bana state force le central force ho THUSOH josi boycott abol naw chu achil hajing na lai jinahi janin hla langchun editor guide manipur EGM le AMWJU lamkai hon governor anaki mo piovin joint memorandum khatjong anapilu dovinahi Manipur tolgalto kiseya THILSOH ho khulchil na nei commission of inquiry chu athum vei chana dingin report pe lut phat ding anaki su saube pe kirinahi hito kilhona commission of inquiry hin November ni sim somni sangni le somni langa chana central government hinga a khul do thil ho apelu theiding wa hi Commission of Inquiry in a report o akin theilam pena ahin pe lut diu November ni sim somni sangni le somni langa masangeya ahin pe lut diu hi tin Ministry of Home Affairs THUSOH in atalangin hi tulki mudung zuya Commission of Inquiry hi achi sa jun nisim li sangni le somne thumachu Ministry of Home Affairs in anasim do ahin amo hin a finding o lagup ka ahin pe lu duty anahin hi jong le thulala boizia deadline hi izat vi ham kha anaki su saw bezing hi Commission of Inquiry ho deadline masachu mei nisim somni sangni le somni langa hi Guwahati High Court Chief Justice Louis Ajay Lambayan amakaya hin Commission hin du chana 11,000 affidavit war vetchil na anei tawinahi chule Commission of Inquiry hin mimal hian kiloi khom na kun hi jong le complain ho alajingowinahi Lamka district sunga sahid in apezia na naping do scrap typhus case muto in omjing na laizinahi Scrap typhus kiti gan hingin mi apezia na khota case tu kum chi jinglai January nisim khada kipat March nisim som thum na khat sangni le somni le ki ka sunga na navei mi som gub lagum ahi thu mudo ahin
tu kumadi nga scrap tai fazia thina to pasar kumsom ngala nia upa khat aumin ama tilo scrap tai fazia thi tu kumadi gin aum hi lai zinahi January sangni le somni langa sungin mi somni lagi test a hiwin positive thumu do ahin February sungin mi somni le ko test a hiwin positive mi som lagi mu do ahi mar sangni le somni langa sungin scrap tai faz vedia kiging mo mi som nga test a hi nawa mi somni le thum scrap tai faz ave yuvin ahi Integrated Disease Surveillance Program IDSP in Scrap Typhus Dokimana data record abol na wazun Health Director in Farakun Scrap Typhus na niho head do na dinga testing kit chu sangni le som la ku kuma chu lamka district hunglut panahin hichikum chun case ku mudo in aumin sangni le somni in case mudo ompui sangni le somni le kharin Scrap Typhus na nei som ni hola mi kharin thina anatuin sangni le somni ni in ke somni le gup mudo la mi khat athina hi sangni le somni thum chun ke som la khat mudo a hin mi thumin thina atuin kumlui sangni le somni lin ke som ge legit mudo hi tu kum January apet April nisim som thum sangni le somni nga chena mi zakhat le somni le sagi te sahi nawa som gup le gup positive au min hi kum gup chita sangni le som la ko apet sangni le somni ligi ka in District sunga officer record dana scrap typhus ya thina tu mi nga hin tu kumin scrap typhus ya thina tu mi khat to aki gomin mi gup aling ta na hi sahidin ape kha ja na hung scrap typhus a hi le gamla akun do atam ji le invertum la su thing lo ji hidinga ta sana hi scrap typhus a hi le aki jandam na ding lo na hin ave hon khusi luchang nasa ta sa pum na le ti tha ho hi alhang pin aneu vin hi scrap typhus hi le Southeast Asia Indonesia China Japan India le Northern Australia thing hangam ho aki thangma main tu ni chenin vaccine mu do hinai pun hinla scrap typhus ve kha ho chu antibiotic doxycycline manga jana jiwa hi hijong le scrap typhus ve dia kiging mo le antibiotic mo ne lova district hospital doctor kivet sama satte te dinga hi jani ho chun supi ule na hungal jam ho hill tribal council more makai nein pathin lungsit na zalin ki thupi na anakini zine hi hechi ki thupi na ne la cha ho hi more khupi sunga hobung ho gari association chule kiloi khom na adang danga kun ahin tu do hi ne ding an chang le masoridar ho chu HDC more makai nein Kuki Chief Association more block Kuki Women Union and Human Right more block more youth club Kuki Khanglai Lompi more block chule Kuki Student Organization more block lam kai hon pe do na anakini zine hi gale tul lai hi jong le hitabonga tom ngai ta gan the ha sawa dinga ki thupi na ne ding don ding hongphal ta hin to do zo si chu Hill Tribal Council more na chung chewa ki pathu sang ta ka hin phong do vi na hongphal na ho ha sagan thei ho ki thupi na na hin piu hi chung pathinin asanga zain phathei na bo so keu hantin Department of Information and Publicity Hill Tribal Council more akun galjam ho ki thupi na akun ki pathu phun ki muchun asai na hi tu ni khwa dinga THUSOH LAHKHOM chum chum Kuki time sa kun phun do na in nei thiu hi chan chu hi tan ti